Ivindani ya mbua na kuendee kukusiiwa mathina ma mitambukile isioni kivathukanio uvuukyo enenthi ma Kaseveni Kuya Malaa Matungulu itina kithito chopa muna MCA wa tene wa Matungulu ya uthuiloni wa syua Salome Ndawa kuseuvya Kĩao cha nthi kana drift kuingianisya usi wa kwa ken maineena na Mutongoi TV mewata kana miaka mingi matua thinani na muno ila kuimbua mbingi wala yumenda atongoi na enenthi kwatiania kweli malelo na melati ingi ya kutethesya enenthi Boniface Mutesya nukutwelesya. Woni wewe kwati munene wa enenthi aya alame watakana mana kwati na MCA wa tene wa Kyooka kuseuvya thina ulo twitevo na muno kuingianisya Kĩao niki Ivindani ila ya mbua na maundu make mitambukile kukwama masaa maingi maenda atongoia langi na ndumango ya uluku yumile na kutethesya enenthi maundu ala matonya kwithoma kwa miti isioni sya ndwani kwithwa kisio cha Matungulu ya uthuiloni wa syua kina utalo munene wa enenthi na kitavi Kĩao ni maundu ma maendeleo kwanzia ya kuvikana nesa twithitwe twina mathina ma lelo na twakwatania na mheshimiwa twaseuvya Kĩao ni va Kaseveni na unive uvitika na ciana ciekie mutiani ite usumbua ni kindu na twenda atongoia langi meko kwa utina utanu munene muno ni kwithwa na itina ituna kwa mava about 2 to 3 hours tuyisokila na yu twina utanu muno twendea na muboya muno evalawi ngai aende na munenga uyu su wa kuendea na ututethia ithita kisio kicha Kaseveni andikulia shimiwa langi mekundu na kundu namo meketa aundu mheshimiwa witu bikie kwika no kenda kisio kitu kiende na kumila tauni matatakana kisio kithito kitiletwe tinanthini wa maundu make maendeleo ilena na mivango yonthe enenthi ala matonya uthi wathukana na milati ile nengetwe enenthi kana kumiananga kana kueta utachiute museo maundu ni mautethia mwenenthi na mheshimiwa Ndawa nuneyumililia tuseuvya Kĩao ki no wazobetie lelo mbikaba injection batu azebena thina bau ni wona bikie na pe mundu na yumililie no nenda ombo Kĩao ki na ithie tunewie wo mwingithie twasira au manewe pio no ndo baba babitela ciana ona ciana cia skulu yi ibita lakini yu mundu mbazi cia skulu cigezela ba ithio nthe tukemba moyo mwingi muno ndo ngali nacio Kĩaba na ithie etwazie mundu ucio umanewe pio na kingi tumane usu na iwe twamusakuia anangulika na yuko sakuwa ni waina umbana kwa musi na twamwetu munenga kibila na itusobizanzia kume binda tu dai somona kwa uwe balawi ewe ni tukuya na ketha ndio tusobizanzia nitusobiwa nala matono tusobisa ningeteka tu hata nao waige mfano kwa huyu kwa sababu wakifanya namna hii wengine watasaidika vile tumesaidika wakiona biashara kama unafanya najua kesho hata zubuka mwingine atafuna atakuwa mahidi anase aweze kutokeza atakuwa na vitu vingine aweze kutokeza lakini kwa saa hii ningeomba tu nao waige mfano kwa mheshimiwa Ndawa ingi maenda kaundi ya masakuzi muno mandelo mandwane la mena mathina isioni thina kumatungia kwithwa mwingita kana malelo maingi maithini kitu isioni thi na methiro maivingisa maundu make mitambukile kuma thome ni muthuku abaya junction nibenda ikiwa kalavati na metro mande uvitika andu melingela tala na nitwithitwe na mathina ma lelo wa Kaseveni ungi wendete bandu beta kwa mutinga na malelo maingi na tikemba na tongo yangi maenda ikalata wa former Magdalene Salome Ndawa timubothe balawi no meke kiko take wekie kwithumia po na community nini ila na umete twindoto ende watu supported more than 90% kuma auma kivilani kunzia cia anangikie bio ona twi mutungia mubia balawi no watu etete estimate na ya kwitu na kume binda yu na twawasia muwa twithana thina wa mutu hospital nuzia cia anangikie bio ona kibeti kiendo thi utetheka witha thina ona ciana bila Kĩao kiusobisi wasikie mutiani kaba ondo mawitu wasia ithi skulu sinetela wa ba usini no yunzi aninzio bala wenga ya amongele bina na yende omwikanesa kaundi ne masako nyenetwa Boni Mutesya.